tugende hariya mu gikombe cy'isi cy'amakrebe kiriko kibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tubabwire ukuntu itimu zagiye zitsindana ziva muri kimwe c'umunani zinjira muri kimwe ca kane. Reka duherera kuri Inter de Milan yabashe gukubitwa n'itimu ya Fluminense ibitsindo bibiri byose kuri zero. Rero aha twagiye tubona ibintu bidasanzwe, habaye gutungurana uko tutari tubyiteze, ariko kandi iyi timu yo muri Brazil yarabikoze ndetse ibasha guturamo itimu yo muri Europe yari sanzwe ikomeye cyane muri no mwaka w'inkino ushize. Ndetse iyi Inter de Milan yabashije gutsindwa na Paris Saint-Germain muri Champions League y'uyu mwaka, ndetse babona n'igikombe cy'iwabo mu Butaliyano ku mukino wabo wa nyuma bayakwa na Napoli. Rero murumva yuko muri no mwaka bagiye bagira ibibazo bitandukanye, ndetse n'ikindi gikombe babatse cy'iwabo, bisiguye yuko Inter de Milan munyamakuru iri mu bihe bibi cyane. Wabonye gute iyi match? Urakoze cyane. Hanyuma Inter de Milan ni ekipe igerageza gukina, irakina neza, mugabo uyu mwaka uheze atweretse imbaraga ariko ntiyagize amashanse yo gutwara ibikombe. Hanyuma n'iyi sezo twari tuzi ko muri Coupe du Monde Club twari tuzi ko ari izogaragaza ishiramo imbaraga, itwereke ko ifite imbaraga ko ishobora gutwara n'ibikombe, ariko yaje kutwereka intege nke muri iyi sezo. Ugize neza hariya yo ni yari Inter de Milan ikubitwa n'itimu hariya muri Brazil. Reka dusimbira muri Chelsea, nayo Chelsea yabashe gutsinda itimu ya Benfica. Rero nabyo byatonguranye cyane mu buryo budasanzwe, ariko kandi Chelsea ni timu ihagaze neza, iriya timu ya Barasta. Ndetse twagiye tubona na Al Hilal ikubita Man City. Yeretse byatunguranye cyane kuko Man City muri sezo igiye gushira yatangiye nabi, ko sezo igiye gushira yihagararaho ndetse irangiza mu kibanza ca gatatu hariya muri Premier League. Rero urumva yuko itimu zara muri Arabia Saudia ni timu nazo zikomeye cyane kuko Cristiano yagiye abivuga, ariko kandi Al Hilal ni timu ikomeye cyane, isanzwe ikomeye hari wabo. Murumva yuko bitatunguranye cyane mu buryo zagiye zitsindana. Rero Paris Saint-Germain nayo yabashe gutsinda Inter Miami ya Lionel Messi ubu akaba yatashe atakibarizwa muri Coupe du Monde y'amakrebe hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu ni umujwere musanzwe muzi akomeye cyane. Rero hariya reka dusimbe uburyo Man City yabashe gukubitwa, byatangaje abantu benshi munyamakuru hariya kubona Haaland bavuyemo. Man City yaratashe ubu iri mu rugo. Hanyuma Al Hilal ni ekipe ikomeye cyane, twagiye tubivuga cyane, ni ekipe ikomeye cyane, twayirebye muri gitangira kontu yanganyije na Real. Dushobora kubona ko ari ekipe ishobora gushikaho aho ibitekerezo byayo nyine ho bishikira, kuko iyi ekipe ni ekipe cyane ikomeye. Urebye muri Arabia Saudite ni ekipe yagiye izitsinda cyane, ni ekipe igiye ifite palmarès myiza cyane ya muri Arabia Saudite. Gusezera Man City twaratangaye cyane, turetse habe na Man City iyi sezo yari ikomeye cyane, yaguze abakinyi beza, ariko ni ibintu nyine byashitse kuko nyine mu kabumbu abaho ibintu bitatu, ari gukubitwa, gutsinda no kunganya. Ibyo bintu birahaba nyine mu kabombo, ariko twaje kubona ko Al Hilal ari ikomeye cyane paraporo ya Man City. Ugize neza cyane, nje mbona ariko ari nk'amahirwe kubera yuko Man City yaragerageje barakina nubwo byarangiye batashe. Rero reka hariya dusimbire n'izindi zizoshika muri kimwe cya kane cyangwa se zamaze gushikayo, ari Inter de Milan ubiriyo Bayern Munich yarahushutse, Real Madrid nayo yarayigaragaje mu buryo budasanzwe no joro itsinda itimu yo mu Butaliyano Juventus mu gitego kimwe cyatsinzwe n'umuhungu ariko abyitwaramo neza mu numero 9 bita ngo ni Garcia. Urumva yuko uyu muhungu ariko abyitwaramo neza. Urabona hariya kwa Xabi Alonso atazobona hariya ikibanza bivanye n'ukuntu ariko yitwara muri kino gihe.
uriya mukinyi ukinira ufatira kuri point ni umukinyi mwiza. Garcia ni umukinyi mushasha arerekana ko yoshobora gufata kiriya kibanza, ariko ahantu hariho Kylian Mbappe bujya kubera amurisha bench ni ikintu kitoroshe. Uriya mwana bisaba akore cyane kugira turabe imba yobona umwanya ukwiye. Nuko niko bimeze. Rero munyamakuru, reka dusimbira hariya turebe ukuntu itimu zizogenda zihura muri kimwe cya kane. Rero turabona hariya PSG izohura na Bayern Munich, tubone Dortmund ihura na Real Madrid, tubone Chelsea igenda guhura na Palmeiras, duhubone hariya Al Hilal izobasha guhura na Fluminense. Urumva rero yuko ni match zizaba zikomeye cyane, ariko muri no side ya za Bayern na za Paris Saint-Germain niho ibintu bitaramenyekana mu by'ukuri itimu ishobora gushika muri demi finale. Rero uri kubona ubona ari nk'iyo timu izoshika muri demi finale muri zino zigiye guhura muri kino ca kane. Izo hushika muri demi finale baba ngaha bazokora cyane, bakwiriye gukora cyane, kuko hano batweretse Paris izokina na Bayern Munich. Ma equipe nyine ameze neza. Paris ubu yitwara neza cyane, ni equipe ikomeye cyane aho yasezereye Inter Miami. Tubone ni Bayern ni equipe ikomeye cyane, yanditse Palmeiras ni equipe ikomeye cyane mu by'ukuri, kuko hano gatumenye izoja muri demi finale bizosaba ngaha kugwana cyane kugira baharanire muri demi finale. Tugiye aha muri Dortmund isezona yaje neza cyane, twabonye muri wa Bellingham nakaraza atsinda cyane. Dortmund ni equipe ikomeye cyane. Tumanutse na hepfo kuri Real hamwe na Dortmund, aha kweri ntitwovuga ngo izoshuka, tuzobibona nyine imanche yakina, kuko hano zose zirakomeye cyane. Turebye muri parti no gutya ni equipe zikomeye cyane, kuko zoshikana muri demi finale zo bari equipe ikomeye cyane. Ubu ntituramenya izoshuka muri demi finale, gusa twitege Real hano ni equipe yanditse Palmeiras, ni equipe bemera cyane i Buraya, bishobotse ari umwe yotsinda kuko kiritwara neza cyane. Mugize neza cyane munyamakuru. Reka dushimire abagiye badukurikirana, mwumvishije